Makala molao wa go le barafi ba di-Zama ba 40 go tswa ka metseng ya go ipata le moepo ya Apel a Talk le Northern. Barafi ba di-Zama ba šomiša dirishwa tša maemo a godimo go rafa chrome le platinum. Nakong ya ge maphodisa a go lega di-Zama ba tšere dikgerekgere tša theko ya godimo go bala le dilori tšeo di šomišwago go rafa. Badudi go tswa ka metseng ya meepo ba re go rafa ka mo go sego molaong go amile gampe tikologo ya bona. Go šetše go na le bana ba ile gore ke bolalweng sogana jalo le ge nka sentšhe maina a bona ka ra ka kgona go kopana le batswadi pele ba šetše ba ile ba wela ka kwa metseng. Mokgatlo wa go emela metsi ya moepo go tswa ka seleteng sa Sekhukhune o bolela gore barafi ba di-Zama ba pitimetša badudi ka go ba tshepiša mašeleng. Seemo se se leng gona ka thoko ra se tseba ga se dire fela ka thoko se dira throughout the eastern limb. The problem with it ke gore e tla le ditlamorago tše e le gore di gabotse environmentally. Maphodisa re ba na le mananeo a beakantšwego go fediša le go golega barafi ba di-Zama. We conduct disruptive operations from time to time. We are assisted by our crime intelligence and we make sure that there is high police visibility. Melete ya meepo ya di-Zama ke tlhobaboroko e kgolo ka seleteng sa Sekhukhune. Badudi go tswa ka metseng ya Apel ba dirile boipiletšo go maphodisa gore ba tiiše letsogo go lega bao ba amegago. Ke Mahlatse Phaladi wa Ditaba tša SABC a Talk. Diketso tsa go rafa ntle le molao le tsa bonokwane di tshwantshwa le ntwa. Ana ke maikutlo a Letona la Dirafshwa le Eneji Gwede Mantashe ha na tshetleha puo sebokeng sa Lekgotla la Naha la Diprofensi sa go seka-seka diketso tsa go rafa ntle le molao kwano Afrika Borwa. Mantashe o re ho hlokeha ho thehwe lekala le ikgethang le tlang go sebetsana le go tshwara di-Zama. In essence, it is run by syndicates, and those syndicates they are putting a lot of criminal activities around those activities. Usually it follows abandoned mines and property. Illegal mining, Zama, are not a function of poverty. They are a function of criminal activity. It's planned by syndicates. They execute, they use people, they use children to execute their plan.